पाउसे दे यम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे यूक्रेन की सेवरोडोनेक्स सिटी की एम्ब हौजिक रूसिया की मखादा लेख्रे यूक्रेन अकन बको थोक रखिबगी मतुंग मरोइब नोपक थंगबा यूक्रेन सिटी की एम्ब सरुक हौजिक रूसिया की मखादा लेख्रे मसिगी नगनब डिसीजन सिटी सु पाक्सना अमंगता थोकरे आइना रीजन अतुगी गवर्नर नंगराम फोंगदोकरे मॉस्को की फोर्सिंग ना सेवरोडोनेक्स की एम्ब सरुक पाइख्रे इंडस्ट्रियल जोन अदुदी हौजिक सु आइखोइगिने मफमदर रूसियन सिंग लेते कुथोंगनब दो सिटी की मनुंग लंबी सिंह खक्तदनी आना लुगांग्स रीजन की गवर्नर सर्गई गाइडाइन टेलीग्राम धाइगी रूसियन सिंह अदुना अवब खुदिमक्तु नमई कापली मकोइना सेवरोडोनेक्स द लेरिबा युम थोगाइख्रे मकोइन इंडस्ट्रियल जोन अदुसु कापसिलक्ले अदोलान मखा सदरी एकोइगी मियोसिंदा लंबी सिंह मकोइब थेंगली हाना मांगना मखा ताके यूक्रेन के कोनुंग कीव अमसुंग अतई मफम सिंगदगी रूसियन फोर्सिंग ताकथोकिबा अदुगी मतुंग मकोइना यूक्रेन की नौपोक थंगबा लमसिंग पाइसिनना होनबदा स्ट्रेटेजिक सिटी असिदा मरु ओइबा मियंग थमख्रे तुरेल अमकी नकल येलोमदा लेबा सेवरोडोनेक्स अमसुंग लिसिचांस्क पाइरबा सिटी सिंग असि लुगांग्स द यूक्रेन पाइदन लेरबा अरोइबा मफम सिंग अदुने लिसिचांग्स द यूक्रेन आर्मी की मखादा मफुंग फाना लेरी अदुबा रूसियन सिंग अकनबा मोंगदा सेल कापसनग्रे रूसियन आर्मी ना डोनेक्स अमसुंग लुहांग सीजन सिंगदा सारिबो नोंपोक थंगबा यूक्रेन की माइनिंग बासिन अमा ओरिबा डॉनबास रीजन पुनमपो लाउसिननबा होनरे नागालमरोमदा लान लेपलो मालेमदा यूक्रेन लान की साफु साथीना फसलक्ट्रे अने यूनाइटेड नेशंस चीफना वार्निंग तौख्रे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ना यूक्रेन दा रूसिया लंदाबदगी थोकलेबा लान असिना मालेमदा ताहलेबा फलसिंग असिम की बिलियन 1.6 दा सोगलबा याबगी थाग जौना हेना फसलक्ट्रे आइना गना वार्निंग तौख्रे फॉर सिक्योरिटी एनर्जी अमसुंग फाइनेंस दा तारिबा लान असगी साफु अदु यामना फरिंग नाइना चथारगले यामना साथीरगली लोइनरा हेना थुजिलगली हना लान अदुगी फलसगी मतंगदा यूएन की अनिसबा रिपोर्ट पुथोकलदुना सेक्रेटरी जनरल अदुन हाइगे मालेम की अकोइबदा लेरिबा यामगी दबा मपुकलाम्बा अमसुंग कना लैसितबगी ममांगदा अमुगा थोकिरबा असौबा थौदोक अमा लान असिना थोकनगदौरे आइना मांगना मखातागे सही असिगे फूड क्राइसिस असि लौनदबगी लंबी फंगदबदगिनी मथंग सही किना सिंजाकदो फंगदबगी ओइगदौरिबनी आइना गुइट्रेसना हाइगे थोरकलिबा नोंगलै नोंसित असगी लेपनरबा अमथंग हारबा लंबीदी यूक्रेन दा सथरिबा लान लोइसिनबनी हाइना माके वरोल अदुदा गुइट्रेसना हापल तौगे ब्लैक सी फाउंडनी यूक्रेन पुथोकपा सिंजाक असो एंगम थोकना एक्सपोर्ट तौबा यानरबगी अमसों रूसिया की फेट अमसों फर्टिलाइजर सिंगिदमकसु अपन बलैतना ग्लोबल मार्केट सिंग दा फंगनरबा पैकेज दिल अमा फंगनरबा होनबदा टेंगपांगनरबा मरब सिंग दा वर्ल्ड बॉडी अदुगी मकोंगना अपल तौगे मसगी दिल से सब सहरन अफ्रीका याउना चाखोलकलिबा लेबाक सिंग दा लेरिबा मियोय मिलियन क्या चा क्या की दमक तंगाई फदबनी हाइना गुइट्रेसना हाइगे डिप्लोमेट रेबेका ग्रीन स्पान लुसिंगबा यूएन रिपोर्ट अदुना मियोय बिलियन 1.6 लोम लेरिबा लेबाक मरफुद्रा मरिदा यामद्रबदा अरुबा मसुंग थेंगनबा ngaploidaba wathok ama thokalaba yana leire haige लारासिना सही लोरपा पावदा मिलियन चाउं कुलुमदोय चाबा फंगलदबा याय हाइना रिपोर्ट अदुना मखा तारे यूक्रेन की लान दफा खरबा ब्रिटेन की मियोयसिंग सीबगी दंडी पिखरे यूक्रेन की दमक लांथेंगनबदा सरुक याखिबा मोरोकान अमदी ब्रिटेन की मियोय अनि नोंपोक थांबा यूक्रेन दा रूसियन फोक्सिको न सीबगी दंडी पिखरे हाइना ऑफिशियल सोर्स अमगी मतुंगिना फोंगदोकले ब्रिटेन की आइडेन आस्टन अमदी साउंड पेनर अमदी साउदुना ब्राहिमबो मर्सनरी ओय हाइना रूसिया मराल सेरे कोरसी इंटरनेशनल की ओइना रिकॉग्नाइज तौदे अमदी रूसिया की ऑक्युपाइड तौरिबा डोनेट्स पीपल रिपब्लिक दा कोरसी लेरिबने मियोसिंग असिगे ओकिल ना हाइकेबदा सेंटेंस अतुकी मयुक्ता फल तौखिबने मियोय हुम असि मर्सनरी ओइबगी दमक्ता चार्ज तौरी मसदा हिंसा यावबो मंगदा पोर्ट सेस तौबा अमदी टेररिस्ट एक्टिविटीज चथनबगी दमक्ता ट्रेनिंग चथबगी चार्ज यावरे ब्रिटेन की मंगमनु की मियोसिंग नदी मखोसिंग अदु यूक्रेनियन मिलिटरी की लोंग सर्विंग मेंबर ने अबदी मिशनरी नते हारे यूके गवर्नमेंट सुसीबगी दंडी पीखिबगी थवंग अदु अकनबा मोंगदा कंडेम तौखे हारे फॉरेन सेक्रेटरी लिजेस्ट्रन सु दांडी पीखिबा दु कंडेम तौखिबगा लोइना मदु नियम चुमदबा जजमेंट अबदी हारे अखोइना मखोइबो कनबगी यानदबगी दमक्ता होनबा याबसु होनाखिगनि हारे यूक्रेन की कैपिटल किप्तगी थौदोकसिंग असिबो मॉनिटर तौरिबा बीबीसी यूक्रेन की करस्पोंडेंट जॉयवुडना हाइकिबदा अमो फिजोल सेटबा मियोसिंग अदुना सेपरेटिस्ट सिंगी कोरूमदा लेबा केस अमदा लेबलगा लेबगा लोइना मखोइगी दंडी अदु पाथोरकपा मतमदा ताके आसलिन अमदी फिनर सुमकोक नोन थना लेपतुना लेरका सीबगी दंडी पीखिबा तु ताके हारे
Judge panel ki chair oiriba Alexander Nigolin na haiki po wafum Russian state interfax agency da faladun haiki bada court na verdict atu pass taw ki bada prescribe norm na amadi rail na guided taw khaktana tana maru oiribadi jasa ke principal atu thuai da ba haiba asine English ingani taraga mari ki matamda self problem Donetsk Republic asi pro Russian separatist na lingkat ki bane masigi mamanda February kon mari da Ukraine da President Vladimir Putin na London na balau thorakli ma Donetsk amadi Luhansk po mari makha tambade recognize taw ke Donetsk amadi Luhansk asi Eastern Ukraine ta liba mase tarba region ni NATO amadi Western countries singati harba thong asi akan bangong da condemn tawre Russian Ukraine da landa sila kiba tha ama fazilak matamda capital capture tawnar begi wakal thado laga Donbas region da maru ena focus pi don landa sila kibane haire maka darakwa atopa pauda bioeconomy sahi nifan da saruk nipan hangat kre laiba ki development ki khongjan da inot pinarbas sector khodimak kangkat anbada mahake government tha jai hainanga se Prime Minister Narendra Modi na haikre masung masina pamangda lairamba chupna ke sector khara kakta da ayanba miyang janglaga atai bra thausa da bagi policy adu hongtok an kre haike mapamasda pangthopan bit ini ki biotech startup export hongtok laba tungda wangang bada Prime Minister Modi na haike India ki bioeconomy da India ki bioeconomy na hauke ba sahi nipan saruk nifan hana sakot kre amasong USD billion tara oram batu dagi USD billion 80 yaukre housing lebak asina biotech ki global ecosystem da makok thongba lebak tara ki kotpa do yaguda badagi laptri haike startup cha khara khak lairamba atu dagi hauke ba sahi nifan da lebak ase ke startup ki masing lising humputra hen kre maki government business tawbata laithok hanana ba masong entrepreneurship ki culture amma yo khana da batha tawkre startup listing humputra adu tongan ba industry humpurom da tingkat ki bane biotech in cavitor singki masing adu so lising adi taraga marida taruk taki hausik humputra manga da hengat kre biotech ki pothok sing adu so pothok tara dagi ngasidi chatre hele aina bangna makata ke Indian economy ki potential amasung power adu phagat na bagina bakta government chok thabal itana hona rakhi aina prime minister na haike government centric efforts hongton na government adu bathabak tawang am hanna na bagi interfacing pi bagi culture ma puning thawgali aina bangna haike BIRAC gumba platform sing mabangal kagalhali amsa atai sector kyam rom na so masigi policy asi ure startup India for startup space sector gi damakta in as PACE defense startup sing gi damak IDEX semiconductor sing gi damak India semiconductor mission narol sing manung da innovation sing pungin thagwana da bagi damak smart India hackathons amasong biotech startup expo asina sing bagi khodam adu hangna pike sahi khara asida India da ease of living ki campaign sing aduna biotech sector ki dabak da nova oithok ni ga hangdokre an mang haike India na lising ani kulumdoi da ahanba human space amasong ocean mission sing thaga na ba pandam thamle India na lising ani kulumdoi da ahanba human space mission gangian loina ahanba man human ocean mission matam amata jam manana thagat pagi akhana ba tu phangba ngam lagani haina Space and Earth Sciences Minister Jitendra Singh na yum sakai sinabi da pangukre Delhi da pangthokpa World Ocean Day thoram da wangang bada Minister Jitendra Singh haiki space amasung ocean gi mi yauna mi yawba mission sing anibak adugi sangeng sing advanced stage yaure amasung akhana bathabak adu khwati ki othokpa yabada lesing ani kolom doi ki ani suba tangkai da phangpa ngam lagani mi dongba submersible gi chamanga meter dagi si trial sing lising ani kolom doi gi agan basarok ta pangthok laba yai madugi mathang da deep water man submersible MATSYA lising taruki trial sing chu 2024 ki ahan batang khaida pangthok na ba thaurang tawgani masig manana gan gi damak su crew escape system performance ki validation ki damak test vehicle flight kumba achauba mission sing pangthokani Pakistan ki Karachi city da Hindu laisang thawai kre Pakistan ki Karachi da leiba Hindu laisang amada lai ki mitam sing thawai kre thawdogadu Karachi ki Korangi area da leiba Sri Mari Mata Mandir da ngarang chum jagai sala thoki bane pawdo phangpata ki mafam da police thongla kre amsong laisang adu yangsan kre loina na thawdog adu ki matang da thigat kre thawdogadu na Karachi da maru oina Korangi area da leiba Hindu miyam de me paiba amasong akiba pokhan kre amasong pamda ba thawdog thok tanaba mafam badu police na ngak sendo na lai kre Tawdogadu ki pauk changadu social media da sandora ki badagi
law enforcement agency sing na thuna mak mafam atu lake masa kang daba karan taba miyoi sing atu gi mathakta thangdok atu gi matang da FR amak Kohti police station da thagat kre Pakistan da minority Hindu sing license sing dai tatna mob violence ki target wara kre hauki bo October da su Kohti da indus thore torban da liba license ama sakang daba miyoi sing na mang thokre miyoi taruk da ni palom na motorcycle sing tong do na lak laga license atu da attack to ki bani attack to ki ba miyoi sing atu kan hanu natraga kari gi no haiba ai koina khangde ana mafam adu da leiba Hindu sanchap ko ba miyoi amana hai ke August da su bong town da leiba Hindu license ma miyoi mayam ama da thuai ke Baka tarakwa atopa pauda Meghalaya da nong kana choba da gi me mari sigre thong sen dagre Meghalaya da sahi asida nong yam na kana choba bagdang na bi ichau amasung lebak ningkai bagi thaudok sing thokre amasung badu da miyoi kya muk sigre luina na miyoi kya mahima ke thadong na kre ngasi sagol sen namit ki angan bada state ase gi Garo Hills ki tongan bam mafum adida lebak ningkai bagi thaudok sing dei mung amagi miyoi ahop amasung Masagi sahi ani makai tang hariba angang ama hingda phomjin kre imong atu ki lehuri ba mi ani habadi mafa adu ga masanwa adu ga di hinga huki amasong makoi ani adu aruba phipam da hostel amada bukhat kre ngarang sagol sen namit ki numidang da Garo Hills da akan bamong da nong su thara ki ba da ki tawdok sing adu thoki bane nong su thara ki ba adu da akan ba ising ki isen na South Garo Hills da thong ama sen da kre mafam adu ki music na kapa video amara thong sen da ki ba du otle Harba thong adu Bogi River matak sahabane. Thong adu na rugaga jeje ka khunda samnan bane. Bogi turen na Garo Hills ki manung da khwai ki chawba ahom suba turel ni haidai. Juntara da ki taraga mathoi phawda Arunachal Pradesh da tongan ba mafam sinde yamna kanna mm 204.5 tagi hena nong chugani. Adu ka mathang kapit mangani da Assam amsong Meghalaya da sunong kanna chugani aina. India Meteorological Department IMD na warning tau kare. IMD da Assam da nong kana chungani ana jun taraga tarik phawge orange alert amalau thokre state mari da ki sit taraga taruki da ngasi Rajya Sabha mikal pangthok lagani Maharashtra Rajasthan Karnataka amasung Haryana da ki Rajya Sabha gi ang ba cheng mainsandana bagi mikal sing atu hayeng jun tarada pangthok lagani horse riding tawna da bohor arakpa sing tingna da Rajya Sabha mikal sing atu gi mang oina na party punamak na makhoi gi MLA sing purna thamna da akan batap law khana kre Maharashtra da ki sit taru Haryana da ki sit ani amasong Rajasthan amasong Karnataka da ki sit mari ki tamba khala to pang thok da bane state tara manga da ki parliament ki afford house azegi punna sit jang ka tarit hangki masigi marung da ki tongan pa state sing da ki candidate ni fuga mathoi di lamba jaw da hanana khan gre hauzik Maharashtra da ki sit taru du ki tamba mere tarit contest taunari aduga Karnataka ki su mikal pang thok da sit Mari edu kita mirip tarukna akan membentuk kontes tahunan ba am o kadawre Maharashtra gidi mamang gi mikal pun magta mirip sing atu lamba yaugdana kan ki bamram na sahi kun yan bagi matungda Rajya Sabha ki mikal aji ahan boy da pangtho kadawre bani Maharashtra de ikun kon ba Rajya Sabha mikal adu lising ma kesampan marfutran ni fanda pangtho ke Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na Karnataka da ki ambukan kan ba kanana bo nari atu Union Commerce Minister Piyush Goyal na Maharashtra da ki kontes tawre Rajya Sabha mikal sing pangtho kadar be state sing atu dagi contest tawri ba mirip sing atu di Maharashtra da Shiv Sena ki Sanjoy Raut Sanjoy Pawar BJP ki Piyush Goyal Anil Bonde Dhananjay Mahadik NCP ki Praful Patel Congress ki Imran Pratap Garhine Rajasthan da Congress ki Randeep Surjewala Mokur Wasning amasung Pramod Tiwari BJP ki Ghanshyam Tiwar BJP na sogat pa Independent Subhash Chandra Haryana da Congress ki Ajoy Makel BJP ki Krishan Lal Palwa Independent Kartik Kier Sharma Karnataka da BJP ki Nirmala Sitharaman Lehar Singh Sirhoya amasong Jagnesh Congress ki Joyram Ramesh amasong Mansur Ali Khan JDS ki D Govendra Raideni State tara manga dagi Rajya Sabha sit jangkai ga tari ki mikhala tu ayeng irai numita pangtho kada bani amasong palsing ado namit ado bakta da lakto kada bani ado mirip ni fuga matoi di lampai yaudana hana kare and lakto kre Marmadu dagi Maharashtra, Rajasthan, Haryana amasung Karnataka dagi setara kataru ki mikal ayang pangtho kadori bani. United Kingdom ki House of Lords ki model lawraga India ki Parliament ki upper house na dragana. Rajya Sabha ki nominated tarakani thoi elected members ani kontraga humdoi yono members ani ni fuga mga lai. Constitutional limit matungina upper house ki masing sari yang dagi hen bayate. Rajya Sabha ki damag setting ki allocation asi state among ki pon bamising adugi jumpam dalepe.
Manipur lanai gi di addiction center hongkak authority da restart tawre state gi weba rehab center singi kanglon sem bahore NGO tam Manipur ki tongan mafum sing da hangliba lanai gi di addiction center marfudra rom lairiba asigi manungda center hongkak tamak social welfare department da restart tawri atai atopa center sing di restart taw davana ming changbina da balai tabaki mami tare India government ki sana kanglon matung in state amadari di addiction center Olesa home senden home sing ba center sing ase social welfare department ki makada restart taw gada bani haina lairi adaba state asigi wanati lekha ki makada funding phangduna salai riba di addiction center kuni fan rom amadi lanai ki center ahumasi tatan atai atofa lanai ki center sing di department asida ama pawa restart tawdre State asida lairiba lanai ki di addiction center sing social welfare department ki makada restart tawdriba ase State asige sana pa makal ki guidelines sing lekha kamadi department house pawa sem da badagini Social Welfare Department the restart out of state asigi oina rehabilitation center marfurom laibagi manungda center humpurom di society registration act nadragana Indian trustee ek makada restart tawi ana rehab center salai riba miyojina pausi asida mamangda phongdokiba leikrabane Sargas the state asigi oina chanaba rehab center sina sarkadaba kanglon sing state lengha ki social welfare department na tha ahum pawagi manungda semduna chanhan kadabani ana manifo high court na hokiba April taraga mathoida judgment amba pekre Judgment asiki matungina lekha ke social welfare department asu drafting committee ama sem kiba kaloina guidelines sing semna raba thabak tharom sing paikat pa hukre hiram asiki matang da social welfare ki director NGO tam na hai lebakasda hangliba rehabilitation center sing na ngaktu chat kada bakanglon sing asi India pumbagi oina ministry na sem thuna leira bane adu bahari bakanglon asi state asi da chana bangamloi maramasa drug policy ki matungina state asi da State asika chana baga lansing sempinera bari rehabilitation center singi mai kai dagi kota apel lakpa dagi Manipur High Court na judgment asi tarake bane Ukraine year lan be singna Russian target singda year strike lising baga sama sadage February kulmari dagi hauraga Moscow na Kiev ta landa tu da haur chathariba lan phawada Ukrainian Air Force na Russian target singi baga strike lising baga sama sadage Air Force command na thadorapa Warul dengan si fawda keman singgi kalam position manpower amasung logistics center singda air instruction chataduna Russian lamlo lambi singba kutong chada patawan ke attacker amasung bomber sene Ukraine da mapung panalan taba Europa dagi faraga Russian singi matakta landa singadu sataki bani hari Ukrainian Air Force ki attack aircraft singna Russian force ki patakta misal amasung bomge landa sing chataki ana Ukrainians ta Ukrainians ka pravadana phangtorakle yamdrabada armored vehicle tara mangtagan kibaga loinana Russian servicemen kya striking adu da sigi haire anti-aircraft missile unit singna Orlan 10 unmanned aerial vehicle sing aduga manava UAV 7 tarit yana air defense of land force na amang atanahan ki haire madudanatana attack aircraft na equipment based defund foil amaso Lubricant divokat loinana Russian lami sing kusukulai platform sing mangtaran ki haire WHO ki worker ma Myanmar da kaptana harkre World Health Organization ki driver oiba miyoi ama pa Myanmar da nongmai da kaptana harkre ana ma ke employer na phongtorak di driver adu bakari maram ki damak hat ki bano abagi tangtang badi khangba ngamdri haire Mayomen Bhotpu auke bajum sagasa namit ki na bedang da nongmai na kaptana hat ki ba asi ma na mon state da leiwa Maula mini township da tabak tawro pa matung da motor bike tawtu na bayum da halakwa matam dani aina WHO ki warwol amada phongtorakle WHO na fan kibada miwi aduna sigi bada makoi kutamag yamna nuai taba pogi makoi ki kale ka tu ki mung manung ki mafapta khwai ki hana nuai taba paujel piri haike laiba ka da lalan mina kumjali sing ani kun ki February tha da ku ma chathakra ba matung da ki Myanmar ki mafum kya da thokpa hingsa ki irang da miyo kya siba sokpa yarakle ku janing da ba phongdok pa miyo kya da Sabuk ngabuki waiba taung chatatuna nam tanana bahwana bada misam lising ani hena sikra haire sigiba driver adu WHO ki thabak sahi manga hena tarok labani haike Bangladesh TV journalist ki asibhak sang thengnare Bangladesh TV journalist amagi asibhak sang Dhaka ki Hardil Jail lek manak nangnana ta tu lerba thengnare haina official report amagi matungna phongtokli Bangladesh TV journalist adu Abdul Bari kobwa private channel amagi employee ni maki asingba Makiasi baksang aduna amangak tathang na lian bagi dapam lai number thengnai Hardil Zil ring road ta leiba police plaza shopping mall gi marak nang leiba mafam oda Hardil Zil gi asi baksang adu ta thun lai number thengna khibani hauja hojik masagi sahi kun gani pan chora pam USA
private na jalaiba television channel amagi new producer oina thabak tawbani mobile phone ama wallet ama thengna ke Mohakali wireless geri area tam ha ke office lai leba puban wit asi bari ki oina di chehul amagi matang ki banong to soti namit tai ngasi ayu angan ba matang do police na pau pirap kadagi bari siri ha bese khang bangam ke state children ki group amara bari ki asi bhag sa to leka magi manak tak na ta to le nam thengna ke bane Dhaka Metropolitan Police Gulsan Division ki Deputy Commissioner Nazmal Hassan Feroz na hai ki beta masi ahan ba khongkap amani hai besta chena thajaba lai magan bada thangna thilap matung da atol ko ndok long ki ba hai besta chena thajaba lai aire makha tarak wa atopa pauda China ki military plane ama kai bada ama sire ani sokle China ki military jet ama central China ki Hubei province da leiba residential area amata kai to na tasin ki ba thodok da Miyoi ama sire atu ka topa miyoi ani amana aso apanangle an official report ama ki matungina phongdokle hauki batha ani asigi matam ki manungda ahum subu oina plan kai ki bagi tawdok asi thoki bane J7 fighter jet asi Chinese People's Liberation Air Force kini Yangyang City ki residential area da plan asi kai to na tasin ki bane tawdok asi da miyoi ama sire atu ka topa miyoi ani amana aso apanangle Asok pasang atu hospital treatment pina da bagi damak thakre madaw karam na accident atu thoki bano ai ba kham ngamdre amati asok pandang laba miyo sang adu investigate taw bakaloy na verify taw kre airport ki manak na leiba residential area da plan adu kai du na tasin ki bane masina mar or ka building kya ama bai sa khre aire ari beda content sing asigi mar piba pau khara asiba pau tamjari ba mani local news youtube channel asida ki yang beri popana mak patha ga sari channel asan atum da kana badi subscribe to bi subscribe to bi ram baloy na like and share to su kawi ko na mak po ama khana thaga sari